Bor Kapatisi TV. Kabul, ka machine ka balas nakarpang ka bakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpnya. Arngot kisamla kantai yale kai football na kejala Meghalaya. Kibala tep kerteng kum kasamla Boni Filia Shulai, bat kasamla Alisha Lingdo, kilasha jet ban Mikmat ya ka kenhun yale kai football jongkari India. Ha ka lempung yale kai AFC Under 17 Women's Asian Cup 2026 kapan salong ha kari China. Kan longru ka jingja kaban pensa kenmau. Namar bahadin arpo isnem baka kenhun yele kai football jongki kentai nakari India kin yorung syaka lempung yele kai Asian Cup kani ka jing yorung jongka India syaka ni ka lempung yele kai kalong hadin bakalala ban pelem no da ar lakawai ha ka jekhun persya ya ka Uzbekistan kumban supentep hangni baka samla Boni Filia bat ka samla Alisha kidai ki arngut ki thai yele kai ki bala no yo senyang uban hei ha ka jing yorung jongge India sya ka lempung yele kai AFC Under 17 hadien bakilala ban peni ya ki sap yele kai ka jongki kini ki arngut ki thai yele kai kidang don menta ha padang ka jingwan shuti shalayeng shua ban leje benta ha ka national camp na ka benta ban pendebet shushu yala di ha ki jinge khun baper kentobru ya ka Indian Women's League ka ban salong ha ubanai naiwing arajar arsan shua bakenmi nala ka jongkari ban lej shashaina na kalyang jong o menteri ka sorkar jela uba sanbor shulai ulapan ko boram yaki ha orchid lake umnyam dakaba jingara pisaru marsan pau hajar tingka kum kadak ka jing aimen sim bakin yok head yo uso ka jing job Tidak mudah sudah pun. Jadi beberapa pasti kita armut ini, kiban sasi lagi pasti dari dia, kami represent dia kari India. The rest players kini give every part of India. Jadi lagi di sorong tinggal suya organized dum-dum ini, bagi hilang suya keren, telepon, banyak event. Dia lahir di Palestin lagi, malah kita dua mesin, kita di Palestin kalau ada mesin itu kita beri ngelak, tapi trading kami lagi macam dia lihat dia sebentar pada teman-teman naksir sebuah China. Dia ngelak long on behalf of the government ni, dia lahir di Korea lagi, tiang kebun kam, kantor tiang dia kai. Dia kaya waktu itu sebelum kamu berarti mencintai sebuah membantu baru kalau bisa marsan aja kalau nggak sobat air lagi ya chief minister itu ni baru iba presiden tulisong kalau chief minister baru ya ke parliamentary affairs department akabakan itu bisa kadai naga discretionary grant kaba arpolak tingkat kaba niyo ya final approval na iba presiden tulisong baru chief minister bangun baru luput di MLA apa macam dia niyo arpo lak cisne na kami yung ka discretionary grant kaba kung gini ka unforeseen incident ibang batik dia kibikudan kamar kerja kata dari jimut pada ya kadang marsan kuada ni anda di grant ke bawah kaba ala ai seboro jongi kin luput MLA ini ba kontrak sama chief minister baru iba Wailat mikis sila warung samla cabinet minister warung sports minister kaba kejar satu yang sundi ngalapan on behalf of the government on behalf of konferensi ke junga buju nama tak jongki bana ini miki susu ko na ora na buro jadi soa ikbi pagi bayang basam ya kastiek ke delai jo buro oi te nakalian ke government rukan sadar kaba bawa ilat iki je friend
do samla ko tweet ba bin le kai yo le ka ban ban ka sports department but very soon na gele ko man du insa Felicity ya people ya ko man ta ho nya chile ka ki ba jar khat mu juga le siro ba tinggal le na kali am jonga ba ki no kusan di jonga but on behalf of the government bu insa penting officially siya kiba iba sen yu haru ki samla ya le ka but accordingly ni harus sedang lengkap ini atau bagi senang dia membuat bagi Catholic Station. Kan kita ini itu akan dia share bagi dia ski bagi dia ski kalau kembang harga joyous moment kawa ngalah dia ngayok kam sorkar nama mengalir ni dah kah juga bar sports club sebagai Shillong League sebagai Shillong Feeders League sebagai Shillong knockout tapi kemat dia university nehu kemat dia laga jumpa school atau school football tournament para lu boleh kam sorkar mengalah desain yang adin mengalah simultan sen halang but ngastunat cibu deh ngarung lu bakal benar ya di rumah di once upon a time sport person Mungkin ka bisa semua aja. Jangan buat maksud apa? ini bisa sebuah jamu Tadi urusan pewajaran. Angkat sini. Yo ban lek ban wan ni kamdan di jingman misal te ngai ngu iwe badan niru pediang rom ini ni sok mensia te ka Journey ba ni dang te kalong ni sak hot right ban apo Bangalore ban dan camp si benai ban le jakan ka benta kasaf championship under 17 ba katur ni long champions ni la kai pesha Bangladesh Bhutan bat ka Nepal te hadin ketupat ni klem yo hira ban wanjeng ni continue biang bat ka national team ban prepare sa ka AFC qualifiers ka ba ni dang suwan benta la kai na po Pakistan te hapo Pakistan ni kindo ya ka Uzbekistan Pakistan bat bar atli game ni job ala kawai te lingba kitu ki job atli ni di ka team ka ba top atau group te ngiyo ban qualify ka AFC Championship under 17 kaban salong hapo China 2026 haume te hadin kaniru ngiyo wanjing thai tang steo atyo te ngihabre biang sa kakyam ban prepare na benta ka IWL kaban nginda kana po Indian Arrows but na benta ka AFC te ngiru ni smokeman ba ngiyo ban mi na kaninga state ban pinwan ranam kontra kerteng ka state ni ba nga kermen ru ba kinang bon ki kina ba la ban ko hadu kan ka kedam ban kinang tre sang tu te ngiru ni semua kemen ba ngidan ringkat ban ka tim balong ka ba ningkong ka tim under 17 ka ba qualify ka AFC under 17 championship te tang katang baseball Namun itu berkantam di sini, wah kita berbuat pengalaman kebuka cukupnya, berbekilala menpendat yang kata kamram dan yang kata talen bahwa beliau lah aiki hakalenti kebaki berada, ngai semua ya masan bon mah, betul
lam ini akan ika cekap dalam kumne priang subah ini mungkin yang kesam berkunjung begini ki kunjungi ki balawan lakai negeri namdani ini masuk ai kubdai sesi sempat ya pi baru dari priang subah ini dari yang kesam kunjungi besok ini Kerteng janga de Alisha Lingdo nga sanga sa Yusan Jahil Cleared. First nga lekai IWL na interkasi na toi pat sa scout player ki coach kumto sa select pat sa jit pat na benta katral January ni don katral bat nya le nya bat boni ni sa select pat ni don kam Sibnai untuk Sibnai ta sadon pat ka tournament sa Andrew ngalekai duzleki game bat ngalekai fast 11 ngadon kat samsne ngalekai defender left back ngaso komen nomor na bataka Indian nomor first time ngalekai na Indian ta ime paru ki kemen nomor ta janga nomor banga ngalekai na Indian ki bahaji ngasen jangaru bat nanis khamaru persiang ban le kabes jangai pan ya laka state but ya laka jingkasan jing namar ba hajing jangiru kamduna nimda yo thandra ka bisa ka joro ta kam jingjar khendian na benta ka bisa ta imeru maswa klem support ra yanga mata pat la ini marba ngala kamdon kasap tala support yanga nga kerteng Boniface lai nga dekhat san senam kerta nga sa apo Shillong pulo te ka jing sakot jong apo India team te ka dinado mencam senam bang yo ban laka na ka benta ka SAF under 16 ka long ha Nepal ka bangi long runners up bangiram ka Bangladesh te lingba ka to tournament kila khot bianga sa sien ban let trial biang na ka benta ka under 17 SAF ka ba la long ha u August ha Bhutan te ha ka to ka tournament ngila long champions ngila kaya bat Bangladesh, Nepal, bat Bhutan. Te jam tang tu ngi shakot biang ban don camp sana benta ka AFC qualifiers ka barang ngidang shuan benta na po Kyrgyzstan bat ngila yo ban qualify na ka benta ka AFC championship ka ban salong next year ha u banai me ha China. Jadi kumno ka jisong de piela de le se kita yo ban pat na po ka jilami kala ya po ka Indian team. Te ningkong te nga sngo comment sisha na marbalong ka kumba fitip hi kas Meghalaya ngi long ki nang duna ki player kin Thailand nation rangru kamtam ka football kim da bun re ki player na po state Meghalaya long dari na Manipur ete ki buon kumenta tim jengiru ki don kumba pra nyongot ki buan hapo trial hapo kam na ka Manipur te long ngas ngo comment sisha por nga tip ru ba don sa iwe banyo let lang bat nga nama mencam senam por ngayo let don langot tang ba sha select tang marwe te long kam kinja tang ba menta senam te lawan sa Alisha te long la kam ni ngo comment sisha yala jongru na benta jong iru but ni so comment bangi yo ban wan ra ka nam but ni pau nam kerteng ya ka state Meghalaya jong iru Kumno per kontrak se kumno per kombitai te ka cam jungi te kelas dang nado u January tingi klem yo wan ying hira dadap nang turu ni don cam nado u jan hado u Mei hadin kum tu ki stang selection ting haplet na benta ka tournament SAF te ki ka training jungi ru ka biang namar balong u coach head coach jungi ru ude na po Sweden te ki jingi kai ru kilong ki ba top level mo namar balong coach jengi ru de experience player bala ka ki top league hapo England ru bar hapo Sweden ru te ngas ngo comment sisha bangi yo ban experience ka jingi kai jingi te kumba ngi wan la kai mentai sin ru hapo Kyrgyzstan bangi la kai AFC qualifiers long ki brio shathe te ki long he brio te ngi te long ha Shillong tingi la he ngi jurong e tang ba dalit pat shabar te long kidang he brio tang ba ha football pat te usa jungi usut ong balong ting kamdei tang ka height long ka jing la kai ka di ha ka kejat jong phi kumno phi la kai kumno phi pass ball namar kamet teng teng da firit makanaru da pistat pinang ban pass bha pinang ban dribble bha umdan bala hira ban sim ka bol na phi kan hodo menta play le kai kan no gol ayo ban chat
Kai ko mi Imay nga te naduk dang rit ba long hadin ba ilas dang ban support yang ning kong ti club support ti ilas dang ban thok kat no gol nga setep te nga try haduk mental imay naduk ba ken bangala kai ki state level district level te la don ni crisis pak tam na tim India te last year ngayok tap shigol lai assist mentau snamru shigol RSS tele se ke ega teacher plan jo ki management dang pristong banyak ban nak kaisa naka senior team namar ba junior team te kadang ditang ka basdang mo kani ka bang yo mentaru kam de long kadang ditang ka basdang na benta jungi teng kermen ru banang don ki bon ki kena kan thai senrang ru ki ba yo mensiam ba ki yengi bangila ban poi hadu kata ka kerdan telong makiru kendang treshitom bakin yo te nga song kelas 10 nga don hapo ka school BBFS by Chung Butia Football School te ngala join ya ke academy na do banganang de Khatwais 6 te dah ka tu academy kalong very balance mo long ka platform ba ingi ladangi don game hiru ka syak ba ingi ban ja kai te nga klem don jing era apa deng ka kot bat ka jing la kana man dang rit ru I mei paru sidong ba yang aba ka kot te phep khrek bet lada fi ko ban long player makana football ru hap khrek be ka kot nomor ba mlak ban tip mo don ki injury la ne ki bam nomla tang ka football ban ai jing im ile kai ko mi ha football ngala kai midfielder okay isitra ban ni thuk je ka ega problem le se ka dan compound problem te kim don hira tang balong pat kum ki don ki perlok nga mo long ide ba jan bat nga itaru ide ba la kai lang na po BBFS bat nga sya select tang ba long I kimijing iru isit ong balong ningkong iklam syari iban wan lang Mumbai namar ka academy dan Mumbai te ki ong pat balong mla mo kata ka by by one te hadin pat kum tu ngila represent national ASEAN te ka state jungir ko ang bakin sa ai ta ki scholarship te kimijing iru ilong ila sngo kemen mo bang yo ta ka scholarship ke baki ong bakin ai ngi te long da ki yo kata ka scholarship te long ki kam suk mo ka by one ki kan nyerap kendiat tang ba mentala jendon arsnam sisnam try ba ki ong kata ka scholarship tang bang ikram pa yo te long kumanga te long kayeng kasem ibayang inana ki rap te long yang ate kam da long ngam da syam jing ma tang ba don pat ki pliar ki perlok ki jongaru menta ini we te long nakan man balong ke baki ong long kinle te namar ba don ki kena ki bron sap ndira tang kan thai senrang ro tang ba hayeng hasem pat kim don kimla te long ki kimek paru ki hap ong no iki ban sange te makiru kim don ladra te ki hap sange Reels qua ya các tiên là dòng bên đâm cam ya cả ba căn kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai cần rồi căn pa balai phi ong gate habangi don laga jong ka kentin khasi kherdop lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong saka weipan kakten khasi kamju ong ban ya kiw yau up hinrangi kiw yau thep tu da yakan mau kendit ho lapan mi da ka pati CTV na ka benta ka jingmentoi upat ba